Linaulawagan ni outgoing Mayor Rufel Pambid, iti Marcos Ilocos Norte, dagiti rumrumwar nga issues panggep dagiti madama, a proyekto ken pan nakatitulo, dagiti dagdaga nga asideg ti munisipyo ti Ili a Marcos. Gamo ka po, Joey, nung nakobrar man DJ kontraktor DJ project. Di lang makobrar jo kontraktor na, kaya nalpas na. Yes, yes, Di sir. lang nalpas na iti makobrar jo kontraktor at paggammo tayo at habang nga mga kontraktor at kobraran ti mobilization na. Kung mano nga porsyento di nalpas jo kontraktor, iso mo iti ited ni nga kobraran na hanam mabaling nga kobraran namin. Ta before nga kolektada dati project monitoring committee mi na Yes, sir. idadaluan ni Apo Jensen Pasqua, kadkaduan na po MPDO kina po DLG mi. So that agmo-monitor iti projects. Yes, sir. Kat no ana iti makita da project, iso mo iti komento data hangkom nga bibiyangan di project monitoring. Tano ana tina pagbalianan da nga resulta di project monitoring, pagpipinirmaan mo, then ipasa dati engineering, kan ipasa dati ti accounting, tapos niya accounting ti mang-compute no mano nga porsyento iti makolekta na. Dahil mo ti pagmaydan na, transparent Yes. kami mo. Ang kung mabibiyangan nila. No, na ti iitnag niya po accountant nga makubra na, iso iti permaa. Yes, At sir. check and tumad ko medyo ito, yung kanji approval kung lang iti pakasak na ito. Damagak mat kadi ka po taga-engineering, gusto mo, okay, mas dawan ang arod ta aping ibagada rejay. Actually, di kiti projects mi ongoing pa lang ang koping pwede certification ng 100% Yes, sir. Sir, ano aming ligiti proyekto nga madamang obobrata iti administrasyon mo? Actually, iti kadwan nga maurat at Apo Joey, di kiti farm to market road. O makita di kiti farm to market road, almost 80 to 90% nga nalpaso. Okay. Yes, Iti sir. project mi hamping nga nag-completion kasi uri nalpas da project handapin nagkolekta ti 100%. Kasi ado pa lang iti kuan na ta Joey, ado pa lang iti kuskus balungos na Yes, sir. masapol pa lang ti material test na kada boring test na. Okay. So ang kaskarina nga cover da. Actually dati digiti napatitulwan diti Apo Joey, dati bagbagada nga digiti likod ti stalls. At iti ordinansa na diba? Actually before nga nagtugaw idi sinukatak ni mother ko idi, nalpas digi jayon. Nayawat ti kumbaga parang employees village kami nila. Yes, sir. Oo. Ada pa employees village media abet isa. Ada amin ti dokumento na, sir. Ang daming dokumento na ada iti ordinansa na nga indalwan niya po dedi dating sa kunyang bayan Constancio Tamayo isudad Apo Salvador Pilos pelang idi Vice Mayor idi na po. So nabayagan. Nabayag digito yun. Nadapunam lang, sir. Nadapunak lang digito. Dapay bagay ni mother ko dijay. Talagang isuda nga sang kunyan idi kan digito dudo mga department heads. Talagang isuda tinaka. Nairanta kanyada. Kasi di digito do mga empleyado mimin. Ada ti makongko ng employees village mi dijay. Yes, Puro sir. empleyado damin tin naka-avail damin. Kanay dokumento di gijayan. Siyempre, open ngamin dati daga, hindi makita tayo, ado ti umay nagyan nga taga-sabsabali nga lugar dati ta open. No, ado iti hanga na priority lang ti taga Marcos. No sino ti mayat, aga-avail. Di ti kwan.